Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin, papagayan. Intay ibasa ti Proverbio 14, versikulo 18. Magunod tinangnang ti bunga ti kinamaag na. Ngem tinasiglat a tao, maadaan iti ammo kas gunggunana. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan. Ama itampok iti daytoy a programa. Dalan, kinapudno ken biag. Kita mo. Ada mo ng baro ka cellphone ni Vicky. Sino ka ta naman yung cellphone na? Kasano, aday jay Amerika dagiti parents na. Kastamot ton ti kapsat na. Kitaan. Umasidag dito yung ayanta. Arnold, nalpas mo ka din ti assignment tayo? Kasarsarita na ka. Sumumbot ka ba't Ah? Kwa? When? Apay, kasla absent-minded ka. Ha? Crush na ka ngamin, Vicky. Anya? Uy, sika, tila ibagbagam. Ada pa'y klase. Panawan kayo pa dito ya. Arnold, ilibre ka iti merienda. Umay ka, papantay di kantin. Kababain, Mat. Umay ka kit din. Anyay, naibagam ka din ka ni Vicky ti I love you. Mabainak. Anya kahit din. Kasang-sangom lagarudan. Nalampay lang tinagbayin. Baknang dangamin. Kat, adamot kayo Magatang namin ang kayat na. Uray si kamat. Agmay man sa kang anak. Mabainak to pa ang mangirwar dito yung cellphone ko itay. Barbaro di cellphone na. Idinto ta siya. Daan. Sapay gaggagaran ti umawawag itay. Ibagak nga ron nga ibagam ti I love you. Nung inidap mo mat. Kaano nga tamanan na makita? Kan makasaritak ni Vicky. Itod mo da ito'y kanitatang mo, bingay na ititalon. Agyaman nak, anti. Kunak no iso ti umay, tagsarita kami pa'y. Kasano, ag-agalan na ti sakit ti saka na. Iso asya kung timbaon na. Nagagat nga minunay ni tatang mo. Aginan ako mamat Kasano mat nga min anti. Sa anak pa'y mat anakalpas iti panagadal ko. Anya itayan ti kursom? Accountancy anti. 4th year akon. Nursing mat ngamin ni Arnold. Agkit kita kami ija university anti. Iso na lang, tadinak mat panpansinan. Pasensya amon, Mayan. Talaga ngamin nga da supsuplado day jay nga anak ko. Ay, sige nga rot anti. Sa anak kon nga agbayag. Tani, mapan ko pa'y tulungan ni nanang nga agburas iti bunga tinatang. Ila ko na inton bigat. Sige, ganad ka. Ag-tricycle kan. Tadamot kwarta yon. Saanin, anti? Magmag na akong tasi dagmat. O sige, agpatuloy akon. Arnold! Kapsutang man ka nagpigsa ang music mo. Ay, marengrengak! Mami na talaga. Easy. Pakapsutang ko nakmat. Ipakapsutan. Umay naktulungan nga agluto, tani. Sumangpotan ni Daddy minton madamdama. Mami! Di pagpagatang ko nga iPhone mo Anya? iPhone! Hindi pa last week niyong bagak day jay iPhone? Katno ka barbaro pa lang data touchscreen a cellphone mo. Saanan nga uso dito yung cellphone, Mami? Uso itan ti iPhone. Anya? Ni Daddy man langan pangibagak. Isunton ti gumatang. Dad. Ne. Nakariing ka pa'y, Mike. Inururay ka, Daddy. Ni mamim ngay. Nakaturogan na. Ay, uray siyak. Nabanugak. Nagbayag mo't nga minanang rugay ti meeting mi. Daddy, kasapulak ti iPhone. Manuaya ti iPhone. Jay latest kat 50,000 lang mat.
Anya? Dadalan ti cellphone ko, Daddy. Kan may isa, kasapulan mi di school ti baro agamit apang research, pang documentation. Bayam, tapanunutak pa'y. Daddy, sigurad ba nyo kababain mo't asyak lang ti daan ti cellphone na di school. At ka di duldulin mo a kwarta dita. Intad ko itayon ka ni Mary Ann. Kasapulan damot, tibingay da. No aday duldulin mo dita, gumatang ka man kano iti iPhone. Dahita ti bagbagak manen kan. No ada kidawan ti anak mo, maminsan la ang asao. Wen ka adagos. Kasapulan da nga road. Di mo spoil dan dayta anak mo, Jerome. Gumuran tumanan. Indram mo ngamin. Isuakas ta ti ugali na. Ay, no saan ang mapagustuhan, gumura. Sikatin ang isoro iti kasta nga ugali na. Hello, Arnold. Tinangad na lang. Di man lang nagdagdagari. Mabalin abuludan ti librom iti stat? Awan? Physics ngay. Awan? Oh, agar aramid ka matgayam iti assignment mo. Amom inadalmin dayta. Nalakalaang ti answer na. Hello? Oh, Vicky. Arnold, bawal ti cellphone dito yung library. When Vicky, umaya ko. Mabit lang. Bye. Napanan. Apay akas dyan ni Arnold. Gapo ka di tabak nang da. Idinto ta tenant kami lang ang itidagada. Imbag pa'y kankwa na. Kompleto ti gamit na. Adda pa'y bukod na laptop. Nagpintas pa'y di cellphone na. Ay, makapaapal. Agsala ka, Arnold. Medyo maulawak na ten. Okay lang, Dayta. Saan ka madanagan? Itulad kang page pala yun. Adda ko, Jem? At daw may mang sundo kanyang indon maganda. Kotse, ti parents ko. Abay, itala ang nga among, Dayta. Naglalang tumanin dagiti mula ni tatang mo, Mary Ann. On, Uncle. Ngamin, isala ti aramidan na ti umay mang bisbisita. Kan mang tamtaming kadagiti mula na. Isuasi ka sa yatem ti aga, dalwen? On, Uncle. Dayta talaga ter aramidak. Kan mabalin ka di. Nga inton makagraduate tulungan nak makastrak iti kumpanya apag trabahwam. Ay katuan Kinapudno na intun sumaruno atawan. Adunton ti ag-retire nga accountant mi. Agaplayak to nga rodan adagos, Uncle. Ano lang, bata kayo, Toy? Apaya dito yung sentro tinang ipanamkan niya. Tapno makita mo dagiti nagado kan kabarbaro abran ti cellphone, Arnold. Dayjay. Dayta nga iPhone. Kasta jada kini Vicky. At dapat mas high-tech dita. Dayjay niyo. Huwan nga kpaisa. Ang nagnina matunay. Arnold, kaya't mo ka diti makagatang iti kasta? Siyempre, kayat ko Pues, alam na ito Anya dayta? Sekreto lang Alam mo, umusa mo. Ama mo na doon makikita. Anya dayta Puraw mat, akas latawas. I-deliver mo iti tao nga ibagakan ka. Anya? Ingkan, mabit lang, dayta. Kinasarita kong jay tao agumatang. Urayan ka jay parke. Alain kan. Kwarta na dagos dayta. Nagkalingkita na ka dyan. Makapanervyos. Italang dayta. Maruwam kanto, Arnold. Sigud ka tingar aramidam tikas jay. Medyo. Manumot nga ititangdan mo. Sana niyo sa tipagsaritaan ta. Oh, bingay mo dayta.
Kwarta ka amin da ito eh. Wen, ala, di man bilangan. Amang ano na makakita kan ka. Bilangan tong iji balayo. Nakawarwara lakit din aya dahil silid ni Arnold. Nakataptapok. Siyak malangan, ti agdalos. Mami! Anya ti aramidam dito yung silad ko? Ay, katdalusak ata ni nakawarwara. Siya akong tiagdalos. Sana mabali na sumrag kayo latan dito yung silid ko. Katmaan ano ngay? Inanak mo't. Uray pay. Ne, kita man da ito nga inregalo mi kan kakanidatim a Biblia. At dalaang dito yung sirok tila misaan, nakataptapok. Tila bibiyangan nyo. Anak, agbasa ka mo't iti Biblia. Idi, managbasa ka mo't. Sumurot ka pa'y kadagiti yang people iti simbaan. Amapan makimisa. Mami, Awanan Arnold, sabalikan sa itana. Tandaan na, uray agbalin a high-tech amin a gamit itana. Ngam ti Biblia kat saan nga kupas. Ti sao ti Diyos. kahit kung tiagin na mami. Panawan da kon dito yung silid ko. Anya? Siyak manin? Ingkakit din. Dakdakal ti kwartam dita. Ang amad pa'y classic. No may deliver mo ray tasya bo. Magatang munti iPhone at tartari gagayam. Maaram mo mutan ni Vicky. Ang delikado, George. Anya delikado. Mayat ko namkit dia. Ala, ingkan. Anya di ari bungbungan day jay. Kan, ha, adda pa'y polis. Ay, umasigagak ni jay. Ni Arnold! Nadili! Nasken amamon day to'y dagiti naganak na. Saan? Saan? Oh, Sharon. Asino jay mawad? Ni Arnold, ti anak ta. Tiniliw ti pulis, gapo iti droga. Aniya! Umay ka din dagiti naganak ko. Wan Arnold, inawagak idan. On the way dan. Marian. Nasit apak laan. Dakkel ti droga ana ala da manipod kan ka. Unavailable ti kaso ti droga, Arnold. Marian. Ay, sapay graduating kan. Kabalan dagiti naganak ko ti agbayad iti nalaing abogado. Makaruwarak dito ipagbaludan. Oh, sige maggaya. Sige mapanakon iti next subject ko. Mabit lang. Nadamag mo ka din tinapasamak ka ni Arnold? Nabuyag iti TV iti rabi. Kasi matigayam ta. Gayam ta? Ha? Excuse me? Awan ti gayam ko a pusher. Vicky. Sikat ti kanayon na akad kadwa. Aganad ka. Amang ano sumaruno kamutan amatiliw. Ditakan. Vicky, mabit lang. Vicky! Si kalaang ti umunag lakay. Tsak maiturod a kitaan ti anak ta nga adda iti pagbaludan. Patibkaram ti pakinagam mo, Sharon. Daytoy a lugar. Jak pulos impagarop. Ngay sugayam ti pagtinagan ti anak ta. Bajay. Inlukatan ti jail guard ti Silda ni Arnold. Umuniktan. Ala, di ka nagsangit. Mami, Daddy, Jack kayat dito eh. Kayat ko ti makalpas iti panagadal ko. Pinanunot mo kumadaytay di. Apay nga itamlaang ama Amiris. Daddy, napasubuak laang. Imbaon naklaang ti may sagayam. Napasubo ka man wano saan. At daan ka ni ti umno a panagpampanunot. Apay di mo man na napanunot at dakas day tangay naramid mo. Mami. No intultuli mo laang kumati panagbasbasam iti Biblia, anak. Adayo kuma na pagtang mo da ito'y. Mami. Oh, adoy. Ibatik kan ka na iti a Biblia. Basaam ba?
Mami. Aramidan mi ti amin nakabalan mi. Tapno makarwar ka ditoy. Hanggang sana basta-basta da ito akaso. Ala, agsingsingpit ka kuma ditoy. Liklikan, bidalan, apakaikursungan. Papagayam, ditan, tinaggibusan ti maysapay, apakasaritaan. Ana itampok iti deti a programa. Dalan, kinapudno kan biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika, Jonah Ribotaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.